Kia ora e te whānau, anei anō mā ko Tawharau me tahi akoranga mamau o Toa Jiu-Jitsu. I te rangi nei, kei te ako tātou i te putanga mai punitua. So ka timata ki konei, ki tau tua, ko te mea tuatahi, he mea nui tēnei. Me kaha taku mau i tēnei ringa i ngā wā katoa. Ki te koreo e mau i tēnei ringa, māma noiho mo te huariri ki te puni i ao. Kararu. Nā reira, mau ki te ringa. Tuarua, ko te whawhai o ngā mahunga. Ko taku mahunga, me tau ki tēnei taha, kia pai taku noho ki te taha o te whāriki. Tuatoru, kei te hia i te wherahia i ngā waiwai. Nā reira, me mau ki te waiwai, tango hia, ka tīmata ki te hikoi, pāpaka. Mai konei, ko taku hia ki te takoto ki runga i taku huariri. Kia taumaha, kia tāmi ai te huariri. Ki te kore au e tāmi i te huariri, ki pēnei māma noi ho tana Tawharau ia. Nō reira. Mai, koi pāpaka. Nō reira, koi pāpaka. Ka puta i ngā waiwai. Tāmi i te huariri, hikoi whakamuri. Ka puta, tauta. Tawaneke anga anō. Ka tīmata, ki tau tua, me mau ki te ringa, tau ki te taha, whirahia ngā waiwai, hikoi pāpaka, tāmi te huariri, hikoi whakamuri, kua puta. Korere e hoa mā, kia kaha koutou, ki te whakahara tau i o putanga, kia puta koe ki te whaiao, ki te ao mahara.